set sa rafet. Zanmi yo pa wane aktivite nou. Te jist monte la bin cheke yon bagay. So, apman ba yo deja. Wan am se jist an imaj. Esin ap sou la mou la tou e. Ou, loin. Am di loin. Loin ap fet la. Let's go. Imaj nan paret deja nou ap men. An travay nou etou, an travay si nou. An travay si nou. Baye kon sa let si nou. Retire baye. Aw, kapital la.